ubu buzima jewe kweri jewe ashi weka tu yewe kunja utamvugisha hano nusuye muhira ni nama amakuru yawe acha wapi nta meza ariko wewe ndumva ugende wiya reka sha ntasiga yandi reka eko nubuze ugende urata amaboko uvuye hariya wewe byumye ni byume byumye byateteye byabarangaye nabuze cepfo cya ruguru byase yego kabisa amagorwa ntasigaye yandi nye none ibibazo byo no misi rega siwe none ntubona jewe ko mperuka gutora umugore reka bene wacu bambwire ngo bazomfasha muhora umugore kandi rero mwino misi rero akari nikora amende ngo rero bona rero usha dogo rero urashaje kandi urakuze ambwa ati yego ndakuze yego ndamaze amashuri ngo birumvikana ariko amahera mfise narakaze mfise ngira nkore nambwe ati wowe yaranje tujya mukobwa aragukunda nta kintu uzobura ati kiri nikora hari iwaba turabona ko bafise n'amasambu taravuga ati none ntibukere nubona ko ntushatse muhiga kandi n'urugo ntirushaje ndabona wararuhata none we ngo bakore ngo urongore ngo ubuzima buca bugenda neza sindamuza uwo muntu yakubeshye nini abo bona yose ngiye nivyo ndakubwire Paulo yavuze ngo kurongora ni byiza mbwa kurongo kutarongora ngo ni byiza kurusha ahubwo byari gutuma wica wewe wishora mutyo rero ubaza ngo ubuzima buroro reka ahubwo mugabo je mugabo jewe kirana ko wewe urabona jewe nanje harongoye burya nampfa kukubwira ngo kurongora ni byiza kurusha je namuzanye mugabo shaje urabona je nta cepfo nta cyaruguru njewe nta mutwe nta maguru urabona abi wacu nabo ni barabaye baparaka n'isi umwe wese nkonje jetere bo baca bakonjiga beruberi manje ariko urabona ikintu cyane nkunda kuvuga burya biragoye kuva mu muryango ukize bo bakwiziza ngo ubufasha ukabubura basi bobura nyine umenya ko wifasha ukiba bagowe wigogwa basi ntanaguhende ngo azogufasha ego basi hariho bamwe usanga babafashije bakabakoresha umve ndakubari hari igihe inzira zacu zafunzwe n'abambere kubera hari igihe umuntu afashe umuntu yamera agaca yafata nabi akayasesagura bigaca bituma bajya abantu bagenda barafasha abantu mu muryango agira umutima mubi shaho bavuga nabi kandi ibyo byoshoboka kandi none kubera ko batashe bareba umuntu ubyitigirwa bafise ariko bari kunzu zijya mwene wacu none baramuhaye ijya mutahe yamuhaye mutahe ngaganda arawuririka ariko jene namubwira ati rero byo kumve kubishura ntaco homugiramwe akamaro canke je nkigurira gato haja kurima nyene uko wihangira imirimo cyane nkihangira imirimo nuko nyene mugabo barabaye ndase none je ntubona jewe bene wacu bose nta nimwe atafise amafaranga bose barakize nabajya bagenerali abaganga impangu baragize aje butumbi muhinga ngozi mugabo sha ntacyo wewe ahubwo ikintu no kubarira ntiducike intege ngo tugume twidoga hari akazi nganda kurangira ahantu reka sha n'umugore yari inzindukiye ngo ntangira hasi hari akazi nganda kurangira ahantu hari ahantu bafise groupe ngo ni magagi Burundi abo bantu barimo barakora kandi barimo barakora neza cyane turashaka kugenda tukiyungana nabo ugasanga baraduhaye akazi wa mungu ugasanga biragenze neza bakora ni ibintu nyene bakora ngo n'amafirime niko ndabyumva mugabo shawa muhungu ujya ntukagaye tutarabona shaka woza tukagenda dushimikane nyene byume hari ibintu noshobora ahubwo yuvuga yuko arukuri yewe umbwira ati nje kurima ko ego narizi umbwira kurima kambwira none ibyo ko bikora abanyempano atambana ofisi Yonza ko ubwo yumbwira abonetse nk'ahantu tujakuyora nk'umwavuta kugira nk'utundi tuntu ahubwo rero wendekana kwere tureki basi yumbwira ati ubu abantu ngo barangaza abakozi byo kudepoza kandi ugira ahubwo cyumbona je twushimira tukava buzimu tukaje ibuntu turebe n'iki gihe turi na iki gihe ziko ndakibona no kwiba ko umbe kugira inama rero tugirane inama uri magorwa ndi magorwa oya reka ube magorwa je mbe mateso wewe uri magorwa je ndi mateso mateso uratari mateso niyo magorwa urumva ni mu giswa mu ndimi mbe mateso na magorwa wewe uri magorwa je ndi mateso reka rero mateso na magorwa bagirane inama uraza umva ndakwere utangiye kuzana iyo nama ni inama nyene inama ingingo twofata tukibako areka kuguma twizigiye ngo bene wacu bazomfasha ubu sinyeneye nibeko niba banyemerera bampe
basi naho ntimenye wibeko nange amaboko ndafise imbaraga n'ubwenge inzu hari nibati bagutereye hari n'icumi bampa hari n'igiti bagushimba barakonze ko naki mugabo baguciye ko ngo abamukaruri ngo abamukaruri birabara bane bamasima yabo ko bataguteye ko bataguteye ahubwo ngombeho neza umviriza we shanda kwereye ibiraka bihuze niba wasemagaga niyo uvuze ngo urabyase ikiyedi kirahari ibiyedi biriho turafise n'umubosi ariko arubakisha amazu urashobora kugenda ugasaba ikiyedi ahubwo ivyo byo gukina zojamwo mu nyuma reka tubanze tuje mw'ivyo n'ivyo umbwiye vyantunze reka naho wabaza amashure uga waramenagura ugasha ntacyo we uri umushomeri ubu we nakwita gishomeri magogo ntacyo ariko iyakabumye ngira gute niyo ikamena kandi iyahaye uraguhaye byo nanjye ashobora kumpa uyu munsi ibisigaye reka turebe icyo kiye duvuga kugira ngo niwaronka ntuzuciwa nka bene wanyu ujya mutima bafise imana izo wundi kuko nanje uwangiriye neza nanjye imana izompe kumwibuka je mugabo je nciye nimanukiriye ahubwo tuze guhurira hariya nyine wambwiye bya bitungana na mugana wundi nuko hene waguma wizeye ngo bene wawe oya yagusha bempu Ego. Yamwa. Bamba bidewe. Urakomeye. Mbe bavuga powa. Ni powa ubuhejeje. Tega naguhinda hariya kwirigara. Urambo. Ndakubura. Uyu munsi ntuko tutakora. Yo ndakunondera kwishaniye. Ni mumve twaba ariko umusekero. Urazi ikintu rero cyadiwe. Umbwira bya bintu. Urabona wewe uri magorwa. Ngo mateso, bijya bintu. Urazi ujya munsi. Narataje buhire. Mwana mutari n'umuceri fresh ndakubita ko nagasose inzenya ngo umusose numije ngo karibu shika kubariye ati no kwibako naragize isoni no kwibako wa muhungu we ubu utibaye ko nta muntu yokubaka ariko abako nameze kugira cyagiye urabona ujya munsi duhu unsanga aje muhira yasutumye umunwa yamwe ati nene ko atakino beze umaze iki ni wa mugabo wundi nobwira ibibazo byanje ati none ngwenda bigire gute nawe yakutanye nawe urafite ubwenge numva rero nkuruza umugabo numva nyere andrendire engineer numva gataza bawe engineer oya ntangorane twege tuba turi hedi nyene wa mujama wanje ucumubona mu gasongo mwe rumwe kuruterura isima mugira ati kunuze yaje kwigarabye wewe ntugira ingorane twege turiho nta ngorane ahubwo mutongeza agashahara uko kumwe mubwire sawa nta ngorane mutama wanje nukuri kandi murakoze mbaye ndabashimira umushahara barawongeje ubu rero ubu umva avuze ati nshaka ndabagire abakuru b'abayedi kandi urumva n'ikintu cyiza sawa urabona amahera akanote gatamaze gufata oya gusa none ubona ko yatehereye bayita plasta ibari plasta oya unatera ripu unaripuye asigaye gukontorora gusa asigaye ku linie dote urumva rero wa muhungu yego urabona bijya bintu urabona ko utwarose akati ubu rero bisabwa dupange ayo mahera ico tuzoza turayakora oya cy'umugamba wa mbere icambere nange kumugura ati ubu kubera wowe uri muhira kandi urabona ko turabaruguru bisaba ko banza guhiga gahene gaza n'umwavu fresh hanyuma gahene se ndamuhegera umutara wakutunyanya azaradandagira mu minsi ujya bajya bene wacu bavuga yuko batomfasha canke yavuze ko bamfasha we ntugemeshe ujya munsi tuva ku kazi umunsi wa nyuma baduhere nyamba warafashe ikiyeri sindabizi numvise bambarira ngo none ngo ujya muhungu ngo ujya ntasigara igisuma egere soma ubona ari indara amaboko ubona ari indara amaboko tundebye jewe urebye zijya ngo uva vise mbubona yuko ni Katarina ntazikoresha sindazikoresha ubu no kwiba ahubwo ndahugira abagenzi nkawe kare narujya rubanza wari kuntura neza narya amahera bampaye ku rubanza nkamenya ukunda yakoreka
huzi ibintu bari ibinyama nkasesagura ngo dutembere ngo tuje ngo hariya ngo ku kiyaga ngo nzove ngo turebe inyoni bijya bintu byera biguruka inyange ngo byose ngo turabe none n'amayange y'ubusa bene wacu baherutse banterera ku bugeni ngo baze wewe rero wewe nuko banagutereye wewe nuko jewe nta nuwakandagiye mu rubanza rwanje bose nababwira ati n'uyu munsi kandi umuntu ku katara nuko nyene tuba ure burya rero baca umugani mu kindi ngo uw'Imana ihezagije ngo mugena gute yo ngo acambwa ngo baramusenga burya rero jewe hano yasengayo no mu rubanza barimo ntaze kintu umuntu oya ntaze umuntu ngo yarasengeye ahubwo wasengeye zimenya yari data wacu yego zimenya yari data wacu nuko ahubwo wowe niwe wasengeye wampaye akazi kujya mu nzu oya bintu ibigira inama bigira imana wumva iyo ugiye wenyine ukagenda witudiza imitwe yewe magogwa upfuri magogwa bisabwa wegere bagenzi bawe nyaguku we muze murapanga nyene mupanga none iyi wavuze nini iyi ngo niripu wateye iki kinaripuye wewe wokiripura wishinga kwito rero ikintu akubwiye ubu nanuze nujya uriya ntuzenya korode nawe atubwiye ngo cyitwa ngo ni cyakoko ngumva yavuze guce ngo urabona ngo uri ngowe urazi kuko tuvanye ku ishuri ngo jewe ndindiriye mu muji none uwo muji uzorindiramwo yego ubu no mu muji abantu bose baravuye bamwe barahigisha mu umuji urawugoregwamwo be umuji kubamwe waruba cyangwa baje rero ngo mfise bene wacu ngo bakize ngo jewe ngo nako konye ngo rucekera nuza yango ngo badiaspora habi ahubwo ure kuturiba nta rindi jambo no kwibako mwene wacu bafasha batamfasha ngomba kwifasha nawe wisingiye reka uburakoze nihagira icyo bamugongo reka nakwere umwana mu mugongo iyo nyina yarushe atakimusimbiza umwana yakuze umwana niwe yisimbiye akiyegeta hejuru noneho uje uri rutingo uraho bikuraniye kwisimbiza ngo injira zo gusimbiza yakomeye ubwo reka nitwica amajambo byaje kwitegura uko byagenda kubera urumva ko yavuze yuko kuwa mbere bisabwa yuko duhurira ku kazi twese akaca tugira abakuru b'abayedi ubwo jewe ubu naje banze nzosige byose ngize neza mugira jewe ahubwo rero je nujya mu engineer bose byaturajyana ngina passport nabanze kuyironka ubu na passport narose nazovuga tujye kubaka muri Kenya kukiyende cyane nzomukurikira oyo urakoze ni nk'Imana n'amasengesho ubu rero mbisira kugira inshuti nka wewe birimo akamaro kandi wewe comoka oya reka nanje ninziza agatebe sawa kandi rero nari no gushimira no kuri warakoze kugira ngo n'ikindi gihe umva ko cyo bihurira kambya ati n'akandi kazi oya Imana ngo yapanze yego twarose pete reka mbanza nshira agatebe mu kigo